He Māori kua tohua ki te tūranga tūmuaki o te kāhui parata o Merehita. Ko parata Rawiri McDonald te Māori tuatahi kia whai i te tūranga nei, i te rangi nei ka whakanuia ia e tōna kura omua e Hato Pētera. He karana ki te whakatau i a parata Rawiri McDonald ki tōna tūranga hou, ara te tumuaki o te kāhui parata o Merehita. Ko ia no te Māori tuatahi kua tohua ki tēnei tūrana. Oh, tino pai. He te pai, yeah. Looking forward to it. He kāhui tēnei o te hāhi katorika e pūmau ana ki ngā kaupapa āwhina i ngā tauira o ngā kura katorika pēnei kia Hato Pētera. Oh, it's a huge honour to be chosen to take on this role. It's something that I'm looking forward to. Engari i tō tarawa hirua nā whakaaro ki tēnei tūrana. Is it something that you've always wanted? No. The last thing I've wanted to do was to be in charge, but they asked me, and so it's an honour to say to take that on, yeah. Ko hoti ia te toru te kautau e mahi ana ki wāinga i te kura o Hato Pētera, nō ko nā ka whakanuia ia e te kura. Kua tīmata tonu ia ki te whakaaro mo te Māori. To make sure that we improve the service that we give to Māori and to all students, but Māori especially. He whakatairanga i te whakatau ki a te kura, kia inoi, kia mahi, ka tutuki. Ka parata whai te karere.